ana wongombe moyo efulala di colonne e la kinyu marron ihata loye la di colonne puisque diminanga kasho teketa awiwa ekondo wa uhakatate e kete ya kiso polo ndololo shire so elokene voto takavati naka weheye malena yaye kete weheye chalena tayachu naka weheye malena yaye kete yambu ngane laso naka shoteko nanga njala busole paka shombe ya mete ngande wakata yokuma kote nje existe wowe so wawembo nyamuko laso mbalanga mi dimite maletatelo la yotate ngande waka yokuma atua malu Europe njokuma la kasuliko la Afrique a commencé avec ça. Je crois que chapitre ekina tayunda to wana wakayoto kamalena kakumi atu atundu wa mali Europe kunjo kuma charite ikala kasuliko. Chapitre ekina awi wakona wakachama pakte yakona yakachama yakosha twaku yatahila naso polundelo laso ayunga to chapitre kambe epita yukuma polo lende swelo kene destin da kisode ko ngande me la yulanga mimbolato chewa ne angelelo da oneko débat ouvert shopumba ka teketa kondo aso wakafundama ahamale so shoshwa mame kondo aso wakafundama lejeja mali anaka yangaka wakayakala tokanyito kina intérêt kina jala kaso laso kondo hawovu lo shia teketa sonye kondo wamete wambutate tumba efula mbita ate histoire fula wakate kakale kolwa kalasa akiwa histoire mochu efula wakimete me efula wakikashi kamamba da wakafundama da menyone otodima ikutu la lese koko ahanga sombe di kampo tochu onyonso tout droit lobu nganda kakome wa tuali Europe lana njukanye kone o tochu chari kola Afrique tondo wata wala en Angleterre ne le temps kawa medieval Afrique aki continent ke mochikatu wakuka kawo mefula bonde kakao mons wonyate o mer Méditerranée Égypte la wa pays maghrébien do waki ko nanga ka atumba atake kanga ima waka répondre kala ja alors nzaka vokumalango vonjenda kwa wayo Sahara alors wak atefula la ne l'Europe puisque wakaloka ta ba ejeja wakalo ata wa mamba ndo shunda tonduka shumbi yone ata mungaka alors voaka kana kone la kunaka wa amboko mambo ambo tole kulu chalo pays ka Afrique eko pays ke mochikele lo jaya ponjo malo jaya ponjo ndoka ashiwaja vatilangu lu swengo wa ambote o mali Europe chala Afrique ndoka ashiwaja kashaku watukuta ashaku nja kakadio che laso atuaku kakawo mawo wanya nya malindo malu malaputu da kuma dambije kolole kola Afrique woja kawe yakaki paka Egypte la weje kina wa Maroc lan we wakasukana l'Europe ako atifula ato kambe wakafunde kondo kambe loko ko Afrique atifula mete wakafunde kondo fula amochi wakatakone o Afrique eko di holi di mochi dele ato chewa senale ko weko la sotoi oso akafunda mamale Ronolf Higgin ndemba ki otula tondo la sala carte mondiale carte kakawa jenda Afrique
men dembi ja Afrique ka tu no continent ke ko me atu chewa ja sereko we ko atu wa soto e siècle kakayo yela keko otokina nje tombate o l'Afrique e ko atu wila lukulotoi ku e ko la eti satu ka te ku satu e konde ta dimbwe oso aki wa monk alors wako kakawoma ngandu wa wojawo tondoko ato lokuloto ilete satu kundo ndo kete wa dimbwe kololo nyakinu nukame kama nyeila kunyatanu la diva olongo mochi wakawela kavate fran moro njotomba kate lweko la Afrika tanyo koma ke piske ko kongelo kama chikile la fudu kama chikile ta ovate rock fudu kesa woke wohoanya na telma kambole ka woke kukamemba njovu ko fumbwa njovu laso atu wako kakawoma mbukakawoma wohoanya laso kwa portugais wabaya paka chala Amérique du Sud choka la Amérique du Sud ambo yuko maleno nyako wakinu nukame kama nyele mochila atu ambu tate mbototo lashi tuyange paka mbeya ngelo kinalindi yo atumba na lind achawona hilaso mbaka yuko maka jongo mochi yakawita kone Diogo Cao akatuma male uwanja walu Portugal akawa shaka falanga da choto yanga mbishola ahula ekina woshwelo wa ahula ekina ki ongen ifulali ato without shoka mboshwela di hole ne aso ko Diogo Cao amboto no dimi paka toya toko cho yema la Amérique wakakomelo Amérique du Sud tambo cho yema ke tochu etalende kato akina che konda ya yela te iwoseya mbaloto ingane enyi ko ashwambukadi mochie odima ashwayo odima ko asukwa naka ya ayaka aya asukwa jaune et puis ambu wapusa wo hoanyanya konde hoke ambu tombangane konde la wanakata choka ndone nyuna ndashaku vomi nanda shikone no ashi oneke mashi wa l'océan onambuka de mwana ashi wa njali kondate nanjali kakuka ndolo océan tochu tote ndi njali keso kuvota tenja asuku wakiwolo woho anyanya njaye lamakakume lango la ambushire lena cho asha so malo fleuve ka kiso chalo océan ko ndemenda ka kuna mamba ka te nanenana paka shoto kalowolo lomo kondembo salo wololoko mbakanda to kalowolo konde ta funjila wololo wololo konde fundate elo eko ononyua nunu samalo kama shamalo la kumye nani ilo otoi maketa te lukanja ndo onanyua kinunu kame kama nye la kumye nane ila hende makamboto kuwanji jiso loketenye mbakanda fundone lolo kumbula aki uwanji wa aki wo woleki wolo che woleki dimena che lambo funda eloda ndeka kasha wolo da ketenye menama hila asomba koto Diogo Cao la kula kaso oto la tondo la pomana la ato walesika Sahara la Afrique kombeteja ndaka yocho tenda ngande wetaleko nganda akasena kato mendaka ambe uhuanyanya piska akatanone royaume mochwa kawita kone royaume Congo la ka aki très bien organisé waki royaume mochwa ki l'institution très sophistiquée waki la plus de 12 provinces et royaume waki la kilomètres à peu près 480 km².
Alors wa clan waka sonolaka uwanja awo lokombola kiwo uhuile so chef wo aki manikongo wohe so shola uwanju wembo nyama 6 voyo shamani kongo ko vombisha lokombolo tokinoko ko uwanji baki manikongo uwanjo oko akila aka lombolaka atwa ekina wakioku wa juge waso wakawa ile kavati mani vamu wakila wa nyama yakawa lungaka wakila la kengo yaki yakawa atakadango waki très sophistiqué uwanja akajase kalolo udu wayo yanjogo shanemo okwa shawe wanji chenemo konde kalula chalo Portugal la so akayuka imawo moneno atwanewe ko très sophistiqué ko vo njokalo la wanji waki wo Joao Felix njoto mone chokato la mandenja kambila ko kotate njote mani Congo baki wanja wolo lo shiako ate layo kosha te kola engokemo chikile kadime na kamamba la melewe kwa province fula wa province mbija kalonjo mete kola engokemo chikile nakawe kikanda ba ndo kula Kenya tu kuvombola kabonge oneko eko so osoka kuke mba olanya naka ambukanda chonge hawo suka hawo cheka ngadu yotoi ndembetawo vonjo we la Bible ndemimbo la Bible ngande one malu Bible keneko malu Rome jiso akolo ngane kuvo tatenja wa voyage njo che kuvo tatembika wa kalasa la tatembika wa mvudu ya sambi njo tate sambisha ko lolo nyiwa kinu nkame kama nye ila kumi d'Ivoire lotoi uwanja kwa malu Portugal njoto ma wa emissaire wanakandile one wa prêtre tete wako wakachule kuda rien katenda to tenda faiblesse kangeloke ko la kilanya laso kuvo tete mala bakwa yutateka memba atwa mala kuluba Congo ko mbatola chalo Amérique du Sud lena kawaemba ka ukwa selulo hombo me aketaka woyiwa welefula nganda akawa komeda memba ka atwa selulo hombo mani Congo ndendame akila asilo hombo la akinde ndame wa esclave wa akinde atwa ekina waki la tondo sukana mani Congo vovwame wakila esclave waki vovwame koko awuya kakadimo yemisadi lamakaye wanaka yutateka memba wa anangeso chalulo hombola Amérique du Sud voakaye wayo wanda kumba keleka kocho ato abatisa oto cheto ndo kamba oto batiza lo bato pakambo batisa onaka watakone baptême ka proprement dit baptême lasoko wavo ko batisa koko jalo bato koko kikosha etikadi hondo koko keleka molola lasoko vomemba kato marché oko akayocho très rapidement mani Congo akafunda ne kandela uwanja lo Portugal puisque wambo yowecha portugais esadi wamamba vombo shabi bele ndembada bibele epi ambo ye yando bibele ndekandwa portugais vovwame osweko malu anyawaki wanako wakatomama wa espion eko wakafunde uwanja kwa walu Portugal koneno takaye takena nyande we ko pakambada ka bibele uhuanya ndeto lekando shoshwa membe ya bibele unyos me voa kateka mani Congo na uya ko chenja kamalo Vatican me vokumbiteka Vatican ka uya kawachaka la kulo lo Congo
laso nde tete mala ndambu yo lomba zambi huwa nyanya alors ndenjo kadi molandolo kumbwa nde ndame njaire lo shia koso onela hende puisqu'on la tonda la kawata no kwa kinzinga kuvu la hende nzinga mbemba onela kakite zinga kuvu njo kadi mola nzinga mbemba Afonso bambo yo shalo kombolo sala nde akeye portugais wo huwa nyanya laso ku wa esclave wembama konde tate unyoso funde uwanji walo Portugal Joao Felix de ate ilane dimiha comprene atuanato mailane taku Canada sumba kadango dakie me unyoso vowunda katuaki mi wuhuanyanya ungo kuombo kadimola kundambo yenda kuambunda atuwohuanyanya nde njuto no laso dumi hanjolanga sumba dango daki yetu ndo hatuyolanga wetu mandu kengo toi aparka wetu tomewa pretre limbecha walukalasa la vinho ya shunjo sala mes laso amboshila vinho ya lo mes mbecha la wa pretre sambisha ko mbetando ukeja wanaka yangu wanaka yako ne isambisha tete waki wa espion waki Joao waki wanjwa lo Portugal atuchela so awu esclavage hayokuka at Congo la Congo pa katonga kakuminda Congo akina kutasunja minda Congo kutasunja wakasunjanya wohoanyanya ko hayokuka ko mani Congo wanjao njofunde wanjao lo Portugal lako ati wojami a o malato atuambo shila neda wambe atwaye wonda atwami wo wanyanya ndo esambisha naka tomelane vovwame wambo tate sonjato wambo yochika da sambisha wayala wawadi kambe walongelo kakimi wambo chika osambishelo wambo sonjaka paka wa esclave wayo ya tate sambisha chiko sambishelo kutate mindato mongato mindato kuta sonja daer wo sonja ndambeki wakayunda ndambeki awo vovwame wanaka wechaka kuvota sonja ko wanja lo Portugal ko mbokalo ye mukanda akanda fundate we ekombitemi wate wojja waki yambo mato ya bukambe ko wanako watoma milane vate wojaye woke wohoanyanya epi ekolato heyama tellement kato ambole kefula malgré kato wemba to ami chala dambela mbaila lendo vate ekoko watanyaka angu utotoi ko laso mbaka yo kaka mani Congo kalu shinjo nzinga mbemba ate kiadike madimena laso konde njo funde ate no unyoso hako akasoye jiso mboso wato ami walane wayo ndatu kuvotra wolucho kutabatiza kumba keleke kodi unyacho walato amochumonga nakalato ato ami vovwame waya wambuleka asolo lokoso wohoanyanya dango daka wailala kehonjo wambulanya ato amiche wambulanya wojamiche kuha kwa kanya soya wakawasoya jiso wone wo soya nda wo to soya ndosho ko ndelaso nju ya longo sola kundembo sa ato dikomi inclus wanawa proche kalo famille kakinde on mbato moko wa émissaire mais havo chocho Portugal wachu chale pape wato te pape da te kolo soa wo hoanyanya alors lolo kendo loko watachu vokomalo Portugal ko lo Portugal vominda wako komiche komba batoma chala Amérique du Sud lolo hombo lamakayo koma ko mani vangu aye yale nambo atwande
laso ndenjo fundate heye keneka bitendo kumbo kakinde ato akama tome wambo shisho haleye keneka bite kumbo kakime ambo tomba nganena lende ato anu hatoyo langa di cambo de esclavagisme oso aki trotar wakembe woho wakawalange che puisque l'on nyaka on dakato ako di komi akono ni wakinunu kame kama chano la kumia sato la diva la so wambu nda ato ande di komi wambu ya toma wambu chwao la so lo ononywa kinunu kame kama chano la kumia ne ononyoto iva mami da ato ako di komi kuvo pemba mbukanda vate to kande ndaya tombe malu mense lolo da sambi kuvo mbukanda kodi sashimbo hanja konde tomba konde cho laso ingaso mbakawemba kato aso da mbaemba mali koko tonja kumba tola chala Amerika lolo hombo ke kukaka chama kangako akatete mala lono niwa kinunu kame kama shamalo la kumia samalo leitanu mani kongo kaka yoto kalaso ati non dambole mbalane paka salata ato anu wambu wiko shidi ato ngane paka ndwao ku vondo ku wa portugais ganyeta laso ku vonjo hembola mani kongo kiku hotelu seke laso osombaki mani kongo ke kumelo kakungi lako dima ile itenyi kena dimi tetenyi katondo otochele la wombola to debate to tekete to nganda akakomeka akongo sunja akongo wanaka watomi chali kula la Amerike efula weko akongo asekaso wa malo Congo wakachucho Brésil wakachucha les États-Unis d'ailleurs les États-Unis dialecte du monde teketa wolo le Georgie et puis le Caroline du Sud et que dialecte da malo Congo tellement que wakemba te fulaleko malakasoleko osombele okondo wa ngelo kasoka Afrique uhakanda tate mboto le contacte la toa wa malaputu la so diminanga kato tekete naka nye kwa wimbola tombwane sujet kayaye la so tayeya mal histoire so tayo chali histoire okina puisque lo 1816 wa Angleterre wakayo otoka ko olongo mocho wakawita one capitaine James Kay chola ato akumi atanu la nei malane l'Angleterre y compris ato wa malo jardin ya lo Q la ne lo Londres et wakachula médecin wakachula wa charpentier wakachula wa botaniste on est tout yangi origine wa Congo wa chaso mendi l'origine wa shwa ukiwa ngaso so kolongo so choku toto ye malako kunde fundate okediwa kisoko kokieme inférieur beauté ka dimenada lo mamuashi wo kediwa kiso ko ndeka dimenado okediwa la ne la Londres wita one ashiwa Thames ate ko dimena wo hoanyani vocho mboto ye mavoko twetale puisque akiwolo da vokenda ko voto to kawa hemo ko vokalola le temps kawa komila ndere ndaka vaka otolo bato ganda yo vonjo komalane ato akumia hende lotoi waka vu deja malo akumia tanu la nei wane waka wachulo expeditions malaso tanga mimo malane taye ya komo kakayo koma maleku danjoto chakaso oso esclavagismos wakayo oto mete ahole efula wakayo hanjone puisque esclavagismo kina wakayaka mali wa arabe wanakayaka wa commissionnaire danjon dato puisque ayo ungi wenze wawoke wa mamba wa atuche wa kanjoto malene kumbasunja la sudavocho
chalu to kamba lo di kambo da kawa kamba kalo l'Amérique du Sud. Et puis ngelu nyaka wata shula kawele ke mala te fula wayunda to kumba tola le kone koloni ka kiso shombambo jato anela ane wedja sela wolo la oso kele parti kamika tondo okondo ami watondo walanga mimbitelo keno lo sakahiyama nyombole wembola la yokadi mola ngaka kukaka ane che wele la wa réponse to kanwe mbola eso to kadimo lo sakahiyama